mva ntangara iyo mbonye umuntu witukuje. Umuntu witukuje buriya ni ukutagira amakuru. Wo kwangiriza uyu mubiri Imana yaguhaye, iyi kurere yawe isa gutyo, ngo ugiye gufatane produit zeclaircissant zihindura po yawe zikayimara. Uzi ko bari abantu bitukuje iyo bagize ubuhanya bagakomereka dans des accidents n'ibindi byinshi, abantu bazabura le tissu pour soutire kugira ngo bakwege uruhu basome. Rwaravuyeho, rwarabaye inyama, nta ruba bagifite kuriya nyine, tiruba rufashe, nta ruba ruhari. Haba hasigaye akandi gakushe kaga, nimba ariko ka gatatu ka nyuma gaheka. Uru ruhu rwose bararukuye. Nicyo gituma bari abantu izuba ntibaza bari siporo, abitukuje cyangwa abanyamwema bose iyi kompure. Kurumva rero banyamwema ho seropire burabona uko baba bameze. Ariko nshatse kubwira ngo n'abazungu ntibafite melanine forte, nitwa birabura uko Imana yaturemye n'ukuntu bo n'abandi bose singiye kubikora ngo nje gusa nkaho ngiye muri bijya bishingiye uhengamiye hamwe. Ariko nshatse kuvuga iki, buriya uru ruhu dufite twebwe abirabura hari ibintu byinshi biduproteje. Reka nkubwire, habe n'abana b'inzobe. Abana b'inzobe kuriya ntibakomeye nk'abana birabura. Abana b'inzobe uzorebe kaza gatangira gukambakamba hano mu mavi, kakaza kama gakomerekamo hagatukura kujya nyine nawe melanine, cyangwa bamukubita hajya hakabyimba hakagaragara. Melanine y'abantu b'inzobe sicyo kimwe n'iy'abantu birabura. Buriya abantu bafite po yabo naturelle birabura, vraiment ni po par excellence, bari bakwiriye gukunda bagashima uko Imana yabaremye. Kuko none ko abantu bose bakunda inzobe barubaretse bijya baza bavuga ngo umutukura atagahomba nako gakurere, ariko nta makuru bafite. Hello guys, amakuru mufite murakomeye, turabasuje cyane aho muherereye, tubifuriza ibihe byiza, ngo mubone Imana mu buzima bwanyu. Abo bitoroheye hariho Imana. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza, ariko ejo ni heza. Imana iraje ibihindure. Rero turagarutse, tufite wa mutumirwa wacu duhorana buri gihe hano kuri channel yacu, kuri channel yanyu. Turakwakiriye cyane. Murakoze. Merewe neza? Turashima Imana. Kazuba kavuye Bujumbura? Kavuye kabisa, karahari. Kenshi urebye nakahariko Bujumbura akazuba tikomenyerwa gusa, ariko ko karahatura ntaho kaza kaje. Yego, uyu munsi rero ndifuza yuko twaganira. Mbere yo kuganira, principe ni yayindi, no gusenga. Dusenge tubwire Imana ngo bane natwe muri iki kiganiro, kiganiro kidasanzwe, kuko ni Imana izi bikora byose. Ibiganiro kuba byiza, kuba abantu bo bireba, ko abantu babikurikirana, ni Imana iba yabikoze. Rero reka dutangire dusenga. Reka uyu munsi ninjye usenga. nta kibazo, senga rwose. Sawa, reka dusenga. Mwami Imana, tuguhaye icubahiro, tugusingiza, uri mwiza, ugira neza. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kuba imbere y'amaso yawe. Twemerere ubane natwe muri iki kiganiro tugiye gutanga. Twemerere data bari buze kudukurikirana, kibe ikiganiro cyubaka, kibe ikiganiro gishimwa, kibe ikiganiro cyiza cyubaka imitima. Mwami Yesu, bana natwe ni kubw'izina rya Yesu, amen. Ndakwakiriye cyane muri uyu mwanya w'iki kiganiro, kugira ngo wiyumve. Hano ni hahantu hawe umenyereye. Gusa nyine bazavuga ngo utakwise umushitsi ntaba ari urwawe. Ni ukuvuga ngo ntakwise umushitsi mba nkweretse ko hano
utazahagaruka ariko nyine igituma nkomeza kukwakira ni ukugira ngo uzuguma wiyumve muri kwa kwiyumva kwawe bigutere kugira n'ubundi kugira umwete wo gusura kandi kugaruka. Rero uyu munsi ndifuza yuko tuganira, tumaze iminsi tuganira ibijanye n'ibyo wize cyangwa se ibyo ukora bya psychology. Uyu munsi ndashaka ko wibwira abantu noneho abantu bamenye uri nyuma y'ubu buzima bw'umupsikologe, urinde ukora iki, nyine ni nk'uko ndifuza yuko tuba nk'abayishanje kuri ibyo. Karibu cyane. Murakoze cyane. Yego. Duhere ku ikaze muduhaye, mwagize neza. Yego. Ni byiza iyo umushitsi yinjiye bakamwiyegereza buriya bimwereka ko nyine bamushaka. Rero iyo igihe cyose mutwiyegereje twumva ko muba mukidufite, mukeneye ko twokomeza tukabana. Ariko n'igihe mutabivuze natwe turakuze tuzoba tuhaye tubibona. Tuzorinda ko muduherekeza, tuzosohoka bukeya dukomereza hanze. Muraducitse. Rero warubaje ngo tuganire andehoro y'ibi wenda tuvuga mu psychologue, andehoro ya psychologue, andehoro ya evangeliste, ubuzima bwawe, ibindi bintu ukora ni ibi. Hirya ivuga butumwa, hirya yo kuba psychologue clinicien, ibindi nkora ni iki cyo kiganiro. Jewe icyo nkora kindi uretse ibyo, kandi n'ubundi byose birajanye, ariko mvuge ngo indi mirimo yindi novuga nkora. Jewe ndi humanitaire, wenda urwo rurimi sinzi naje kuvuga, ariko ndakora mu mishinga, reka mbyite gutyo, mu ma ONG. Abantu barabizi, imishinga barayizi, ONG barazizi, wenda n'iteruma abantu bose bumva. Ako niko kazi nkora ka minsi yose. Niko kazi ukora ka minsi yose? Ako ngako kabisa. None se buriya reka tubivuge kugira ngo n'abandi bantu babyumvireho. Uratubwiye ngo uri umuhumanitaire. Abahumanitaire bakora iki? Ni iki kiranga umuhumanitaire? Ego. Murakoze cyane. Buriya idomene zose zigenda zigira ibintu byazo no kwita nka za deontology, ibyo bagenderaho. Buri kanisa habe no kuyobora amateraniro hari ibintu byanditse biriya bagenderaho, ukamenya ngo havuye indirimbo haraje iki. Ni programme ibiri ekre. Noneho nimba abantu batangira amateraniro 2:30, bazi ngo 2:30 gushika 3 harakogwa iki, wenda tuvuge ni igihe cya adoration louange. Bava aho ngaho wenda barangije umuhagarikiza agahaguruka agatangira wenda kwiyegereza abantu n'ibindi, abasenga bashima biriya byose baririmba, nuko nyuma noneho hakajivuga butumwa. Ibyo ni ibintu bagenderaho. Abaganga bafite deontology zabo, abapsikologe dufite izacu, ariko noneho reka mvuge aba humanitaire, le monde humanitaire, abagira neza. Bafite principe zine nizo ngiye kuvuga zibaranga. Izo principe ya mbere c'est l'humanité, c'est l'humanisme. Wenda ndaza kuzisobanura ariko reka mbanze nzisite. Icya kabiri ni abantu bagomba kuba bari caracterize n'icyo bita impartialité, ndaza kubisobanura byose. Icya gatatu ni neutralité. Icya kane ni independance, être indépendant. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bine, hari n'ibindi bikurikira secondaire, ariko ibintu bine de base bigaragaza umugira neza, umuhumanitaire
digne de son nom un agent humanitaire. Ikintu cya mbere nicyo cya humanisme, donc ni ukuba ufite ubumuntu muri wewe, ubumuntu muri wewe, ni ukurazwa ku ijoro n'ibibazo by'abandi, ni ukugerageza gukingira ubuzima ngo bukomeze bubeho, abantu babeho, ibintu bibeho. Kurabyumva? Hari domene nyinshi, amaklasteri ibyo bita ibice wenda binini bakoreramo ni nk'umunani, byose ntitwabona umwanya wo kubijamwo, ariko ni nko kuvuga wenda dushake tuvuge ngo klasteri wenda reka mpere kuzishoboka, mvuge nka education. Icyo ni igice kinini usanga abahumanitere bari muri education, bari muri sante, bari mu bintu bino bya logistique, kubaho kugwa imihanda ibiki ibintu byose biriya. Muri education hari ukubaka amashuri, muri sante hari ukubaka ibitaro, hari uguforoma abaganga, hari uguforoma abarimu, byinshi babaye bakora. Hariho protection en general cyangwa se protection de l'enfant, gukingira ikiremwa muntu. Aha ni nko kubona hari abari muri protection de l'environnement, kugira ngo bakingire amashamba bino uhayibona, kuko titwobaho tutagira oxygene. Umwuka duhumeka uva muri ariya mashamba, muri biriya biti, niwo mwuka utugize. Igihe rero bidahari nk'ibibona bita ama pollution, ni kuri zuba uhaye uvuga risigaye rimera, buriya ni ukuvuga ngo habayeho kwangirika kwa kushe ya ozone. Hariho kushe iriri ya ruguru mu kirere, iyo ngiyo iratuma izuba ritatugeraho n'imbaraga zaryo ryose. Ariko noneho kubera ibi bintu by'ama-industrie y'imyotsi ija mu kirere, igakora la destruction y'iriya kushe ya ozone, noneho kubera ko yakushe yangirika, izi reyo z'izuba zikatwafekta. Nibyo byibuze usanga biteye ubutayu, desertification. Izuba ryabaye, amashamba ntayagihari, nta mvura izogwa, imvura nitagwa, inzuzi zizakama. Iyi couleur tubona la verdure, kuba ubona hano haba hariho couleur nziza, ko uri nk'ahantu muri gazo, biriya byose. Rero ni ukuvuga ngo muri iyo principe ya mbere ya humanisme cyangwa l'humanité, ni ukuba ufite ubumuntu muri wewe, bwa bumuntu bwawe bugatuma wita ku kiremwa muntu, ukababarana n'abababaye. Urabyumva? Abababaye mukababarana, abafite ibibazo bahuye n'ingorane, hari ibiza bino bintu by'amakatastrophe naturelle, izi mvura zigwa nabi, buriya ntuhayibona kubera kwangirika kw'iriya ozone, bigatera ibyo bita amachangement climatique. Noneho imvura nimba twazaga tuyibona mu kwezi kw'Icyenda, noneho imvura ikagenda ikageza mu kwezi kwa 11 cyangwa mu kwa 12, tuhabona ko tugiye kwinjira muri December, yabaye uku nguku. Nose uvuga ngo dufite imvura? Hano nta mvura dufite. Rero ibyo byose nimba hari icyo nitubireka bikangirika bigashira, tuzisanga mu bihe bikomeye tutazamenya kujera. Imvura z'ubutayu, imvura rero iyo yagize igihe kirekire itagwa, iki byose tugahera nko mu kwa 4 nta mvura, tukageza muri December, igihe izoja kugwa muri Janvier, izogwa nabi. Ni ya mvura irimo umuyaga, ni ya mvura nyinshi itera imyuzure, ugasanga ibintu byakomeye, imyuzure, ama-inondation uzibona ku makuru. Ni ukuvuga ko ya mvura izagwa nabi, yangirize ibintu byose, imihana ishire, amavire agende, donc usange amazi yatwaye ini parti habite, yica abantu. Nibyo birizuna, habaho amaebulema, imisozi igakunduka, ibintu bene biriya. Ni ukuvuga ko icyo ni igihe tutaba twakoze bya bintu birimo guproteja.
ni ukuvuga ngo ubuzima bw'umuntu buri sacré ni ikintu gikomeye cyo kwitabwaho kubona umuntu uri mu bihe bibi en détresse les orphelins les veuves ari abantu abana b'imfubyi abapfakazi abana bo mu mihanda n'abandi les indigents les vulnérables bano bantu ba troisième âge bamaze gukura basaza bakecuru ni ukuvuga ngo abayimaniteri rero icyo baba bashinzwe ni ukugira ngo muri bo d'abord l'humanité bagire impuhwe bagire umutima ubumuntu w'impuhwe bagire ubumuntu barengere abantu bari mu bibazo yego icyo nicyo kintu cya mbere iyo niyo valere ya mbere y'abayimaniteri valere ya kabiri twavuze ko ari impartialité impartialité ni ukuvuga iki ni ukuba utoba partial kugira parti pris kurumva ni ukudahengamira hamwe mbese ube hose ni ukuvuga iki ni ukuba muri wewe utaba ufite icyo bita amadiscrimination cyangwa amastigmatisation ashingiye kwibara abazungu cyangwa abirabura ku rukoba ku ruhu izi couleur abantu bafite kurumva les blancs les noirs urumva hariho meme les jaunes nabo bariho bari abantu baba nko muri bihugu byazi cyane noneho umuntu ntazire kwasa gutya reka dufate kaba bantu aba albinos abanyamwema kurumva abema wenda muri terme abantu bashobora kumva abanyamwema ahubwo niyo yumvikana nayivuze ngo abanyamwema ariko ndavuga ngo abema hariho abatokumva abanyamwema ariko abema nabo hari abandi babumva bano bantu bagiye bagira ikibazo cya manque de pigmentation de la coloration de la peau buri umubiri mu bifite icyo bita za melanine ayo ni amahormone ashinzwe kuzana la coloration de la peau noneho uruhu rwacu rugahita rusuku nyine umuntu agomba gusa bariya rero baba bagize ibibazo byo kubura iriya melanine buriya abazungu ureba abanware dufite melanine iri forte cyane kandi habe n'iri zuba kutuhaye turivuga kiriza ari twafekita cyo kimwe nabo aba banyamwema bariya bameze kuriya n'abazungu izuba riza ribamerera nabi hari ibintu byinshi ntangara buriya ubujiji ni ibitangaza ubujiji umugabo mwigeze kuvuga ngo ageze ahantu aba ngo yasanze abantu b'injiji ngo bocuruzwa ngo bokunguka ubujiji bwabo umuntu yoza akabucuruza akabwungukiramo icyo nari nshatse kuvuga iki kubera kubura information ese ko tugeze muri biology gute bari abantu bitwa abema urabona uruhu rwabo ukuntu ruba rumeze niki kwemeza iyo bareba bagiye bagiramo utuntu tw'utubuto duto ariko tuba twama tugaragaza nk'amaraso umubiri wose buriya mva ntangara iyo mbonye umuntu witukuje buriya ni ukutagira amakuru wo kwangiriza uyu mubiri Imana yaguhaye iyi couleur yawe isa gutyo ngo ugiye gufata les produits éclaircissants zihindura po yawe zikayimara uzi ko bari abantu bitukuje iyo bagize ubuhanya bagakomereka dans des accidents n'ibindi byinshi abantu bazabura le tissu pour soutire kugira ngo bakwege uruhu basone rwarabaye inyama ntaruba bagifite kuriya nyine ntaruba ruhari haba hasigaye akandi gakushe kaga nimba ariko ka gatatu ka nyuma gaheka uru ruhu rwose bararukuye nicyo gituma bariya abantu izuba ntibaza bari siporo abitukuje cyangwa abanyamwema bose iyi kompure kurumva rero banyamwema aho seropire urabona uko baba bameze ariko nshatse kubwira ngo n'abazungu ntibafite melanine forte
nitwa abirabura uko imana yaturemye n'ukuntu bo n'abandi bose singiye kubikora ngo nje gusa nkaho ngiye muri bijya bishingiye uhengamiye hamwe ariko nshatse kuvuga iki buriya uru ruhu dufite twebwe abirabura hari ibintu byinshi biduporoteje reka nkubwire habe n'abana b'inzobe abana b'inzobe kuriya ntibakomeye nk'abana birabura abana b'inzobe uzorebe kaza gatangira gukambakamba hano mu mavi kakaza kama gakomerekamo hagatukura kujya nyine nawe melanine cyangwa bamukubita hajya hakabyimba hakagaragara melanine y'abantu b'inzobe sicyo kimwe n'iy'abantu birabura buriya abantu bafite po yabo naturelle yirabura vraiment ni po par excellence bari bakwiriye gukunda bagashima uko imana yabaremye kuko none ko abantu bose bakunda inzobe barubaretse bijya baza bavuga ngo umutukura atagahomba nako gakulere ariko nta makuru bafite ntibagafitiye amakuru ko babuza amakuru ariko jewe nkubwire ni ukuri je niyo tuvuka iwacu turi inzobe abantu b'iwacu jewe sokuru n'inzobe cyangwa wankinzobe kubera ko mwavutse muri inzobe oya sinanga ariko reka nshake kukubwira jewe mon grand père ubyara papa ni inzobe nyinshi cyane yari inzobe ntakiriho n'ubyara mama kandi n'abana b'iwacu bose turi inzobe ariko no mu gushaka jewe nari nshaka umukobwa utari inzobe nk'uko kwanje nyine umuntu uri uvanze uri nka shokora kurumva rero ntabwo icyo wari uvuze ngo inzobe mu by'ukuri umuntu wese afite amahitamo yiwe wahisemo inzobe kandi simvuze ko ari mbi ntabwo ari mbi pe ni nziza ariko umuntu wirabura ko ndavuga ubundi butunzi afite muri we abantu batazi ikibabaje rero ni uko abufata akabumaraho akaja gushaka icyo atari cyo hari ikiganiro twigeze gukorana kiri ku by'imico mvugamo ijambo rivuga ukuntu umuntu yanga icyo ari cyo agakenera kuba icyo atari cyo abantu bitukuje rero kugira ngo uzobamenye hariho pariti zimwe zitazazemera azagira ngo arabe inzobe ntayibe kandi ntaba akicirabura hari pariti zitazazemera gutukura umuntu witukuje ahantu ugomba kumubonera hashoboka barangire muza mubamenya azabarebera ntibakongere bazobireke ni bibi ni hano urabona ahangaha gutya mu igikonjo hano bene aha ku ntoki utu tuntu turi aha tuzadutukura iyi ni kushiri tere konsantere tiyohinduka titukura mu mavi ntiyaza hatukura mu mavi ntiyaza hatukura hano ahangaha gutya tihoro hatukura ibirenge iriya ntibiza bitukura niyo nimuzoza mubona inzobe gusa uzurebera aho hantu bafata kumenya ko ari inzobe y'umwimerere itaravangiye mu nkokora merci beaucoup mu nkokora nari nzibagiwe ariko nico kimwe ni ukuvuga ngo umuntu witukuje neza yego umuntu witukuje neza uzorebera hano mu biganza byiwe hano inyuma urebe mu nkokora urebe hano ku mavi uje mu birenge uzamumumenya hanyuma rero nari mvuze ngo impartialité ni ukuba utakwanga umuntu bitewe na kulere yiwe uko imana yamuremye bitewe na religion yiwe donc iyobokamana imana asenga icyo ntukimubuze utoshingira kuri origine yiwe yakomoka utoshingira kuri jare kuri sexe umuhungu cyangwa umukobwa umugabo cyangwa umugore utoreba nationalité ubwenegihugu utoreba na opinion ibitekerezo byiwe uko niko kuba uri impartial ni ukuba uhagaze hagati rero tugira umuntu waziza ukwasa uko yaremwe hahakomoka buriya n'abariya ntitubavuzeho ni ukuri n'abisanze baravutse uko ntibiyumve ko bari proud nuko imana yabaremye
urabyumva ariko rero ikibabaje ni abashaka kwitransforma kwigira ibyo batari Imana iguhaye agashokora cyangwa iguhaye noir wowe ugakenera ngo ube inzobe kurabona umuntu mbese kurangiriza wa mubiri wawe iriya kushe yikusha uruhu tubona kubera ziriya produit zica rwa ruhu rugashira rukavaho hagasigara akantu kabonerana akantu kagasashi kadahari nawe umureba uza wamubona hari igihe umuntu yomwireberamo ni nk'ikiyo aba ashaka kubonerana uzihita ubona n'imitsi uko imeze igihe kimwe nibutse umuntu twajanye reka mvuga ako kantu ari ahantu twari tunyuze kandi nta nubwo n'umutekano wari yasire cyane duhura n'abantu nyine nk'abo bameze uko noneho tukabana n'undi muntu ariko twari benshi tuzi ko twari babiri noneho abonye umuntu witukuje hari izuba bene rya rindi ryo kwica ngo amara aramwegereye abantu benshi rubanda rugira amakuraje ni umuntu uteye ubwoba sina ngombwa ko umuvugisha amare ngo aramwegereye ngo hivi ngo ulijifanyaka hivi ngo chuya nini ngo ijua iko inakupiga vile au kunaisikia ja muntu asa nkaho amerewe nabi kandi ntiyahakana nyine ko yari yaritukuje wari kwamubona imitsi bene yiri nka vere cyangwa igiye kuba mu nka bleu alifanya kitu urumva noneho tubona turahatambutse tugere imbere tese yewe wari kushaka iki kurabwira we bene bari abantu bameze kuriya ibyo byo kwitu birakureba cyangwa se kuragira ngo aracyahindutse ariko icyo nabishatse kuvuga ariko yabamusubiza ati ntaco bimutwaye nyine hari izuba uhayibona nawe yabuze uko agira ngo amare garamubwira ngo siku wigize gute ukuri zuba tuhabyumva ati hayi nifanye kitu asa nkubuze uko yogira ariko nyina musubiza bitari ibyo rero no kuba uri impartial nta parti pris taho wohengamira icya gatatu nico bita neutralité ni ukuba netre netre n'ubundi ni nk'ibi twari ko tuvuga ni ukutagira uruhande wobogamira turuzi habe niyo hari intambara aba humanitaire isonete uzorebe seyisere kuwa rouge umuryango utabara imbabara iyo habaye amakatastrophe naturelle nibo ba intervene iyo habaye intambara les blessés de guerre nibo baza bagenda barekipera ba bantu bose batitaye ngo uyu n'uyu bariko bagwana uwakomeretse wose bakamutora iyo rero ni valere yindi ya gatatu y'umuntu mu humanitaire aba ari netre akunda abantu bose ahagarara hagati ababarana n'abababaye assiste abantu bose sans distinction sans discrimination sans parti pris kuko iyo bitagenze gutyo hari ikintu tugira indi approach ikomeye bita ngo ni approche do no harm ijambo ry'icyongereza rivuga ngo approche n'est pas nuire ni ukuvuga ngo bano ba humanitaire iyo bamena des interventions kuri tere ibikorwa byabo bahe bakora bya buri munsi iyo bashitse kuri tere ni abantu bagomba kwiga cyane bakamenya ko hajya bagiye gutanga za mfashanyo zabo bakabikora neza ku buryo bikemura ikibazo bidatera ikibazo hari igihe uzanye ukiyita kuzanywe n'ibisubizo ugasanga uteje ibibazo kurenza ibyo abantu bari bafite nzogenda gute noneho kugira ngo wowe use n'uhawe utwara ibisubizo muri ba bantu bagowe ariko ngo bateje ibibazo turaza kukagarukaho wenda haja no muri conclusion ariko mbandika nkavuze gutya ni ukuvuga iki ushobora kuza abantu bose ni abarefije bahunze
kubera habaye intambara abantu bahuye n'abiriya bintu by'amayesandi amazu arasha basigaye sans abri habaye les catastrophes naturelles ama inondation amazu n'ibintu byose biba inonde biratwagwa birarangira rero aba humanitaire baje gufasha nimba baje gufasha rero icambere nuko ba identifier les besoins kandi bakagereza kwiga lemiriye bakiga abantu bahatuye nuko babanye bakamenya qu'est-ce qui divise les gens ni ibiki biza abantu badahuriza bagasura bakareba iyindi parti les connecteurs qu'est-ce qui les connecte batandukanywa n'iki bahuzwa n'iki muri ico gihe rero evita gukora nawe ikosa ryo kugira ngo use nkaho uje kwa accentua bijya bibatandukanye uraje ubaruye abantu bamwe utanze imfashanyo ku bantu bamwe abandi urabaretse uteje ikibazo kirenze cyari gihari ba bantu bashize en conflit banditse abandi twese twagihuye n'ibibazo twahishije amazu cyangwa niyo myuzure yabaye n'ibindi habaye ibintu cyangwa n'abantu bahunze intambara noneho mu assista bamwe muri kabandi ugasanga umuntu azi ngo karakora ikintu ciza karakemura ikibazo naho karatera ikindi davantage iyo ni principe turaza kuyigaruka muri conclusion tuvuga umuntu wese ukora ikintu ukuntu akwiriye kuba gifitemo ubushishozi ntaze gutera ikibazo yibwira ko aje kugikemura reka ngire ko mbaza ariko aracyasigaye indi principe ya gatatu iracahari banze igendeho iya gatatu rero cyangwa iya kane ni cyo twari twise kuba ari abantu baba independent ni ukuvuga ngo aba humanitaire kibagomba gushika ahantu kandi siko batumvikana n'abantu ariko si ba bantu bashika ngo muba impose ngo mubabwire ngo murafasha abandi mufasha iso autonome iso independant kiba dependa ce sont des organisations non gouvernementales n'ibihugu na za leta n'ibiki ubutegetsi bw'ibanze ariko kandi mu action yabo mu bikorwa byabo ni ukuvuga ko ntabwo bagomba kuba ari abantu boshika ngo usange ibintu wenda umuntu aravuze ngo muasiste bari ariko mureke bari ni abantu bari independent bari autonome bakora ibyo bize kandi babanjije kugirira wenda ama état de lieu bakagera kuri tere bakaidentifier les besoins bakaidentifier les problèmes bakaza rero bazanye des réponses ibisubizo rero muri kwa kubizana no kubikora aba humanitaire rero iyo babashe kubaha izo principe zimwe l'humanité cyangwa se l'humanisme impartialité neutralité na independance akazi kabo bagakora neza bagasanga bataguye muri bya bindi byitwa ngo ni do no harm approche n'est pas nuire tuze gukemura ikibazo ariko ari wewe ukiaccentuer nous sommes plus les connecteurs, les rassembleurs déjà, que être le diviseur. Tuje gucanishamwe abantu, tuje gukoroganisha abantu, tuze kwanganisha abantu, ahubwo ujuru umuhuza. Ujuru umuntu bumva ushira hamwe wegeranya ba bantu rero bose zijya action zanyu zikabageraho kandi bakazibyishimira projet noneho zo zijya mwakoze ugasanga ubundi mbere yuko n'amaproje akogwa ari byinshi baba babanjije kujamwo kugerageza gukora icyo bita kwiga la faisabilité eski projet yo kogwa gute birakenewe ya embezwe kureba icyo bita efficience efficacité gukogwa neza kandi kaba yakogwa idakoresheje n'uburyo buri hejuru cyane bw'ikirenga mukiha kugera ku ntego les objectifs ariko mukoresheje n'uburyo butari umurengera hariho abakoresha uburyo bwinshi bwofashije benshi ariko iyo batabaye muri icyo kintu cya efficience ugasanga noneho bakoresheje n'uburyo buri hejuru
kandi ku bantu bakeya ariko noneho wanje kugira ibyo bintu byose ama evaluation ukayivaliwa wagiye kuri tere ugira identification y'ibibazo bihari urareba igikenewe wiga feasibilité la mise en œuvre ya projet nurangiza rero uvuge ati inzira tuzocamo kugira ngo tugere kuri zino ntego bikaba ari ibintu biri efficient kandi biri efficace rero icyanyuma muri ibyo nuko amaction akorwa n'abahumanitaire nuko agomba kuba ari durable pérenne ikintu cya pérennisation gukora ikintu na nyuma y'uko mwakivuyemo kigakomeza kikabaho hari uduprojet d'urgence byoza bita ama urgence les petites urgences moyennes wenda na grande ni nk'agaprojet k'imyaka 3 muragakora ariko utwo n'uduprojet nyine nyuma y'igihe gitoya to disparaître ariko nanone ababizi nuko abantu bagerageza gutransforma les urgences zikaba ama pérennisation ibikorwa byakoze ntibibeye ni peine perdue nyuma y'iminsi ngahe mutambutse kera nabyo bikaba biratambutse ambrefe ni nk'ibyo ibindi ukomeza ubibaza ariko izo nizo principe ngenderwaho z'abantu bakora uyu murimo dukora wabagira neza les agents humanitaires. urakoze cyane hari ikintu nashaka ko turangirizaho kandi nyine ukibohoke ukimbwire urabona ko hari principe imwe uvuze ngo iyo ushitse ahantu sawa wagiye gutanga ubufasha ariko ugerageza kureba ikibahuza akaba ari cyo ukoreraho kugira ngo ba bantu bakomeze babe umwe cyangwa se bakomeze babegerane ukamenya ikibatandukanya akaba ari cyo ubarinda. Nje rero ikibazo numva no kubaza hari ikibazo kiri kuri aya social media dukoresha umuntu hari ibintu bimaze iminsi bisirikira ibi byo kwiyambika ubusa abantu ifoto yasohotse video yasohotse noneho gasanga ba banyamakuru barabihanahana mu buryo usanga bikwiriye isi bikwiriye abantu bose niyo sije abantu bose wanababaza ukumva baravuze ngo ibiko turabikora kugira ngo n'abandi ntibagakora iki ariko wa muntu wakoreye cya kintu wasohoye ifoto yiwe yambaye ubusa cyangwa se video yiwe wa muntu arakomeretse mu mutima wiwe uriya muntu umuteye igisebe kitazopfa gukira aba bantu bo bavuga iki kuko mwebwe ndumvishije muba mukeneye ngo mumenye igifasha umuntu arico mukoreraho cyane kugira ngo n'ubundi akomeze afashwe apana kiza gusenya abantu bahaba bakora ibyo bintu bo harico bavugaho ndabifite no bavugaho gusa ikibazo ni ukumenya ngo ese barahinduka urababwira bahinduka c'est pas prêcher dans le désert umuntu kwigisha mu butayu kuko nta buzima nta kihaba ni nko kumena amazi kwibata kiriza ari yumva ikibazo s'abantu banone bashaka kumva ariko biriya ni ubujiji anemo biriya ni ubujiji c'est l'ignorance ibintu dukora nje ngunda no kubivuga no mwivuga buto n'ibyaha dukora c'est par ignorance umenye ingaruka ziri mu cyaha ugiye gukora udakijijwe ariko ukamenya ngo nukora iki cyaha ingaruka ku bana banje abuzukuru n'abuzukuruza habe niyo utobura umukristo ntibogikora ingaruka z'ikintu ugiye gukora ingaruka z'icyaha zicu ugiye gukora ubashije kuzimenya naho utari umukristo ngo urabitirira Imana ariko ukamenya ngo nukora iki ingaruka ku bana banje urubyaro rwawe première génération deuxième génération troisième génération quatrième génération c'est clair c'est écrit dans la Bible pour abana gukiranirwa kw'abavyeyi babo ibizazi bitatu kuri bine nukuvuga ngo n'utari umukristo tuvuga umuntu usanzwe womenye ingaruka z'ikintu ukora none ukamenya ko kizagira ingaruka ku bana bawe kandi mbi utifuriza ko zoba ku bana bawe wocirinda cyane munyamakuru
ibintu bituma abantu bakora ibintu no kutamenya ni bwa bujiji wavuze bwabuze ubujiji se anemo wowe buje ngo uje gufasha abantu bataragira cya kibazo hariho uwagize ikibazo tufashije wa muntu wagize ikibazo ariko ngo ugiye gufasha ngo abandi kugira ngo wokosora umuntu ukoze ikibi reka nkubwiye umuntu nagutuka umukosoresheje ikibi umuntu nagutuka iyo umushubije muba muresha mwamungana umuntu Rega, aragututse niwo wagutangiye ariko nawe uramututse ubaye nkawe ariko umuntu nagutuka n'importe icyo yogutuka cyose hari abantu benshi batarezwe bumva yo kwamatuka umuntu akamavuga ngo urimbwa ikintu nk'icyo ese rerema mu bwenge bwawe kurabona ukurimbwa turimbwa nubwo yagututse ngo urimbwa nabivuga kurabona ko bikugira cyangwa yaragututse ngo uri igipfu tubi igipfu kubera ko yagututse numva hano nkubwire hari umugore nkunda ngo ni Anna Eleanor Roosevelt ni muka perezida wo muri Amerika watwaye manda zine witwa Franklin Delano Roosevelt yigeze yandika ijambo ry'icyongereza ariko wenda ndarivuga no mu gifaransa aravuga ngo small minds discuss people aravuga ngo average mind discuss events ngo great mind discuss ideas. Les petits esprits parlent les gens. Les esprits moyens parlent des événements. Les grands esprits parlent des principes. Icyo reka ngisobanura muri ururimi yaravuze ngo abantu bato si ukuvuga ngo mu myaka abantu batoya mu bwenge bavuga abandi umuntu wese yumve aho ari umuntu mutoya mu bwenge ufite ubwenge buke reka tuvuge ufite ubwenge buke avuga abantu arasakuza muri ya conscience intellectuelle twomezira ni mu masebitante tibageze ku ijana conscience intellectuelle yabo ko ari nyinshi ahubwo se oya ye ni ukuvuga umuntu ufite sebitante ni muri ziriya kategori sinshaka kuzivuga wenda nigeze kuzitangamo ariya masomo reka tugarukira hano ariko reka nkwereke aravuga ngo les petits esprits parlent de gens abantu bato mu bitekerezo bavuga abandi aravuga ngo les esprits moyens abari hagati abantu bo hagati baza bavuga ama histoire ibyabaye les événements ariko aravuga ngo les grands esprits umuntu wese ariyumva il parle de principe umuntu akavuga ijambo ritari biblique ariko tukarigenderaho tukaza dusigara turivuga uyu ni Anna Eleanor Roosevelt ibyo yavuze n'ubu turacyabigenderaho abantu nka Gandhi kurumva ba Confucius ba Aristote ba Socrate bariya basava ba Plato n'abandi bose bakavuga ibyo ngibyo ni ukuvuga iki ikosa ntiriza rikosora irindi ngo urugo iyo rugututse nawe ukarusubiza uburusenya reka mbwira abantu nibave mu gukora ibintu by'ubujiji n'ubuswa baba ba professionnel itangazamakuru uri gukora uharanire ko ejo wohabwa ini medali y'umunyamakuru mwiza izitangwa de medali abakinyi beza abatlete beza aba écrivain abaharanira amaho ibintu byose le domaine zitandukanye izo zose hari abaza bazihimba b'umunyamakuru w'umwuga professionnel ejo utari prix Nobel bakaba mu banyamakuru bose bariho bakoresha izi social media umuntu runaka yabaye uwa mbere ariko amafitirite gusa umuntu kubyuka
ngo cana kaja hari ugiye kuyivugiraho iki icyo c'est qu'il faut gusangera aho ngaho nkavuga ngo je suis désolé abareba bakurikirana biriya bashaka kuhakura iki ko dufite abagabo bigisha ijambo ry'Imana ko dufite abagabo b'abanyabwenge bize bafite des réalisations palpables badakurikirana ariko azaje gukurikirana bariya babataho iki abaha bavuga ibintu urumva rero ni mumenye ngo ivyo murimo ni mubikore neza cyane ariko muevite kiriya cha approche du no harm ne pas nuire ukora ikintu ariko kidafite icyo kiyagisenya kidafite icyo gihecangiriza umuntu yakoze ikosa je vais bien n'icyaha je l'ai dit un jour kidafite izina ta qualificatif yacu ntituzi uko twokivuga nuko twocita ariko la solution si ukuvuga ngo ubwo yakoze iki kugira ngo mbwira abantu batazo none saho bahere bazipartaja biri mu kugabanuka cyangwa ko birakomeza ko birongereka laisse-moi vous dire pour chuter ibi mugakomeza kubikora abari mu kubikora ndabarahiye tibizova mu miryango yabo bizoyibamo abantu kutumva ntibizova mu miryango y'ababikora ntibizova mu miryango y'ababipibi bose alafu uha bikora karakora ikintu kibi ejo umwana wawe azotinya kwiyambika ubusa warabwiyambise umwana wawe azotinya gusohora video filme pornographique wowe mama wiwe papa wiwe ihari izi ce sont des informations éternelles abantu ntibamenye icyo social media ivuze si amagambo nk'aya tuba tuvuganira hano ibi tuba tuvuganira hano hatari iyi kamera nta bandi bubimenye ariko ibintu bizoja hariya c'est éternel ikintu umuntu yakoze des années ni ukuja hariya kuri email ukagishaka iryo jambo ukaribona ibintu biri electronique ibintu bijanye ni baranabizi no kubikoresha ariko reka mvuge nabo abahe bagenda babitangaza babyamamaza wose umuco mwiza iyo ni imbuto mbi muha mutera umwana wawe nawe azobitangaza kuko yasanze n'ibyo uzukora imfizi y'intama ngo zitendera nkase itega nkase ibyo wakoze n'abandi le fétiche c'est percevoir ikibazo c'est l'ignorance naho niho biri munyamakuru kibazo n'ubujiji ariko iyo umuntu wese yarakwiriye gukora ariko hagarariye muri iyo principe ya do no harm approche n'est pas nuire kubwire ngo ntabwo bihagije ngo uvuge ngo ubwo ufite imiliyoni n'ishaka ibe 300 yo kuasista abantu ngo wumve ko ugiye kuyikora utabanje kwanaliza izo parametre zose ngo uvuge ngo hari icyo wakoze hoya financement nishi baza bazifunga les zones nije zirafunga kubera amanyanga y'ibintu baba bakoze bareba impact bareba umusaruro bareba umutekano muke zoteza bakavuga ati no il faut faire message tacho haba dufasha rero umuntu wese nakora Jean Courage abahe bakora neza ariko nawe bakora nabi please bahindure kabisa ni bahindure ico nemera wogendere umuntu ukamubwira inbox cyangwa nimba muturanye kamubwira ati ibintu wakoze sibyo mu mutima wo bugwa neza urukundo ariko reka nkubwire niba komeza kubikora gutya Imana izibi preserve simbi zisinza mbibona sinona bibona nta mwanya mbifitiye ariko amakuru nza numva nigeze kubwira ko rimwe nabonye ikintu ariko c'était à titre wenda de confirmation ko bibaho bizogera wanitse uwundi ku karubanda nawe bamwanike ari hano sous le soleil azanikwa mbikubwiye hano munyamakuru je ne suis pas en train de donner la prophétie ariko bizoba Daudi nubwo yagize intege nke c'était un homme à cœur de Dieu Imana yavuze ngo uyu mugabo ufite umutima nk'uwo nshaka yaje gutsindwa n'irari icyo bita kole convoitise charnel for la guerre à l'âme ibyifuzo by'isi by'umubiri biza bigwanya ubugingo Dawudi yifuza Mukawuriya akora icyaha ariko ikindi Imana yari yaramukundiye gikomeye
wari umutima w'impuhwe no kwicuza. Yigeze gusanga Sawuli wamugenzaga aho yasinziriye. Son compagnon aramubwira ngo Imana iratwibutse, icumu rimwe ndamuhamanya n'ubutaka. David un homme qui avait cœur de Dieu aravuga ngo sigaho reka, uyu ni umukozi w'Imana wasizwe amavuta n'Imana, ntacyo ngomba kumukoraho, ntacyo ngomba kumuvugaho, Imana yonyine izomenya icyo izokora. Imana avuga ngo ndatangaye, Dawudi ufite umutima nk'uwanje, umutima w'izo mpuhwe. Kwa Eli niho nshoreje. Eli yari afite abahungu biwe babiri, Hofine na Fineyasi, bari abatambyi ariko batangira gukora ibyangwa n'Uwiteka. Eli ntiyabacaha, unyese baracyacaha. Hoya kome siriye nete ko byahereye mu gihe ca kera. Uwo ntiyabacasha ariko reka wumve finalite. Abana biwe bagasambanya abantu bazanye ibitambo hariya muri Parvis inyuma y'urusengero hariya bagarukiye, bagasambanyiriza abagore mu ihema ry'ibonaniro. Bahungu biwe biha umushinga wo gutora inyama zose bagiye gukoresha mu gutambira Imana, ibo ngo bakama bazitora bakajya bakazijabura bagasiga mwombi. Kandi nusoma Bible izivuga ko bari abantu qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel bari bemerewe no gukuramwo izabo bagomba kujya, kuko niwo murimo bari abatanze Abalewi, ariko sibo bagombaga kwitora. Ariko ibo bari bafite kaya esprit yari muri Kayini yo kureba ibibi akaba ari byo ajana gutura. Umva icyo Imana yavuze rero, iravuga ngo nzokora ikintu kwa Eli ngo abazacumva, ngo amatwi yabo azacura injereri, ninje uzogitangiza ninje uzogisoza. Harashitse umunsi umwe bagwana n'Abafilisitiya byananiranye ku rugamba, ngo bibwira inama yo gutwara isanduku y'isezerano. Bumva ko kubera baritwaye baza kuronka intsinzi, bombi barapfa, isanduku y'isezerano riranyagwa. Amakuru yabaje umuntu wari ucitse ku ntambara abandi bashize abwira Eli ngo Eli yari amaze gukura. Baramubwira ngo Hofine na Fineyasi bapfuye, isanduku y'Imana yanyazwe, n'abantu bose zangabo zari ku rugamba bashize. Eli ngo akubijosi arahwera. Umwe mu bakazana biwe bo muri babahungu biwe ngo yari atwita ariko ataragira, ngo arikanga arabyara. Ababyeyi bakuru ngo bari bamwegera bamubwira ngo humura mama urabyaye umwana w'umuhungu, amwita ngo ni Ekabodi, ngo bisobanura ngo icubahiro c'Imana kivuye muri Isiraheli. Abantu nibareke gukura icubahiro c'Imana imiryango yabo, nibareke kwimira Satani, nibareke gukorera Satani. Hari umunsi umwe Imana izokora ikintu amatwi y'abantu n'abazocumva agacura injereri. Leta fil twari kuvuga byinshi. Ibrahimu yarabesha avuga ko Sara ari mushiki wiwe, cacaha. Isaka arakibesha, asonturu Isaka. Yakobo na nyina Rebeka baramubesha, abari uhabwa umugisha uriganya Esau. Arahungaja kwa nyirarume Yakobo ngo ashike akorera Rasheli bamuhalei, baso bamwongera Seta arakora kwaro kumuriganya kubera ko nawe numuriganya. Nawe baramubesha, indongoranya arazibura kugeza ubwo yakoze bwa bufindo bwo gushishura uduti ashiraho inka zishokera n'ihene n'intama. Abana biwe baramubesha ngo Yosefu yariwe n'inyamaswa z'inkazi. Kurumva ico ni icaha kiri kuri Ibrahimu, nguwo Isake, nguwo Yakobo, ngaba abana biwe tugarukiraho. Please, hariho good options, hariho les bonnes options. Abantu nibahitemwe neza, abantu nibakore neza ku nyungu zabo. Naho ibindi umuntu ari mu gushira ibintu hariya
ubu abantu ubufura bwararangiye, ibintu bene ibyo bakaja aho bagatuka bagakora iki n'abakozi b'Imana, ariko hari abantu bazahura n'ibibazo n'imivumo batazihariye. hariho nk'abantu bari mu gutuka nyine abakozi b'Imana nk'uko wari ubivuze, ariko se bari abantu baba bishingikirije iki? Umuntu ashobora kwaduka agatuka umukozi w'Imana ofete n'ibijya nakubwiye ni ubujiji, ni gukoreshwa na Satani. Erega naho pasiteri simvuze ko nawe ni umuntu, ariko hari ibintu tutagomba kuvugana na pasiteri, hari icyo ntagomba kuvugana n'umuntu nduta, kamenya ngo nuvugana nawe ikindi twokivugana. Yarasizwe yego karakora nabi, ariko mureke. Hariho juste jije, umureke igihe ciwe azohara, ariko utabigiye mu utagize n'ikintu utabishakuje, udateye induru. Uko niko novuga. Abantu nibagire de reserve, nibamenye de limite zabo. Kora itangazamakuru, kora ibyo ushinzwe gukora. Umuntu uri mu kuza bahaye ikiraka yishuye gukamera, nimba ari amateraniro, nimba ari ubukwe n'ibindi byose, uniyate yarangiza akantu gato y'umuntu yositaraho katavuzwe neza, agakata kari agashoti, agapiburiya, akagacuruza. Et vous pensez que ça y a la bénédiction? Kubera ko views abantu barebye bangahe, ça c'est de la malédiction. Abantu nibirinda imivumo, ariko kandi wa mugani Yesu Kristo yariko acira abigishwa avuga ngo hari umuntu wahinze amasaka, ngo nyuma umwanzi nawe araza ngo atera mu rukungu. Abakozi ba wa muntu nyiri umurima baravuga ngo databuja duha uruhusa tugende turandura urukungu. Arababwira ngo yani mubireke, mworandura mukaja kurandura n'amasaka yanje, nimubireke bikurane. Igihe kizogera umunsi w'isarura, tuzofata amasaka tuyahunike, urukungu tuzorufata turutwike. Naho niho nshoreje. Urakoze cyane, turagushimiye cyane ku kiganiro ciza uduhaye. Abantu ko barumva, abantu bagende biyubare ibintu byo gutuka abakozi b'Imana si byiza. Sawuli icatumye Dawidi atamwica suko Sawuli atari umunyamafuti, ndetse yaza higa Dawidi kugira ngo amwice, ariko Dawidi aravuga ngo uyu yasizwe n'Imana, afite amavuta y'Imana, nta mpamvu yo kuvuga ngo ari jewe ukora ico kintu. Rero no kuvuga ngo abantu bahabasebya abakozi b'Imana, nubwo tutavuze ngo abakozi b'Imana barera, nabo ni abantu nkatwe, ariko bariho amavuta y'Imana. Mu gihe uhawe umusebya, umenye yuko nawe uhawe kwegera umuvumo. Sawa kuravuga ibintu wenda ufitiye igihamya, ariko nubwo ugifitiye igihamya ntufite uruhusha cyangwa se ntufite ubwo burenganzira bwo gutuka umukozi w'Imana. Rero urakoze cyane, turagushimiye ku kiganiro ciza uduhaye, naho ubutaha.